Pia po si MLA ke tudun kang tu. Noni litum sakuri ke loma bang abe. Yulira mo hanga ke haida sakuri nang pipo po si pubong ke kisa piunik. Ko po si piun po. Hadang lo do ko. Allah ka selam na ili tu MLA tu. Kalau dak direct recruitment act tu. Direct recruitment act tu ke Assam government si directly si recruited tu. Lapen hala ka recruit dia pan. Komisyon hini pinjong lo. Isya bangke pion sogidar yung kangway dia pan. Lapen isya bangke junior assistant pi ni kangway dia pan. Anke non pion sogidar mali jaruwala lakan dogo betom handa sweepers lakan dogo betom handa kangway ke hadispur komisyon pensi kangway komisyon atum si kangway. Apot itong sakurilong lelo. Ante, non kiklaim na ipilo, MLA jong si itong haidun thor bang trok ta itong supporter asay si hay thor. Pulo di hana kiklaim na nang ipilo, halaso a direct recruitment act abang amended ng G. Laka state act pinakiti, labot sila amended ng G kalite. Ini tu emergency council along law silam dan nampu direct recruitment act of Karbiang law mesti silam dan nampu. Laka silam ia panante hadak MLA bang si assembly along lamning jebek nanti record that nanti. Hadak clause 1 section 1 clause 1 along si clause 2 along si ketok tu. Dia it affects the whole of Assam ketok tu. Hadak the whole of Assam along except the 6th scheduled area hadak thapdu thapnai ke thapdu nahi मान करते MLA tu नहीं thapdu जी BJP MLA tu thapdu नहीं दे तो हाई दे तो तुके बचीनी का चीनी है दे तो lapen ke itu ma council tu si resolution enanggi labang so law ni tu dak 6th schedule arlo ke wanang ni kusi binang ni tu metang si claim ji kusi dak council lo resolution and si state government pan lo nang gila pero metang tu dak last bini bengke ni tu ke la direct recruitment act ke ni tu deng delu kusi putip nang ji la pen hala direct recruitment act Assam atu kaselam ra amunit nang ke toy titian ke da council tu pape join long leader tu di pape join long leader na ipu mat lo claim po itu yang si APHRC tu high lang le tikke la ke claim de lo lage congress sudah claim de jata the ati mahala tu high command lo ko ke BJP tu na claim de di hala tu high command lo ko ke ante ka pheri pohala tu claim leader ko la hello itu regional party nangji pura itu angge pia pun sakuri long le dete non nang itum lang no batai itum kubong lasta karbi itum ke government sakuri ke claim aning do oi kachini ne pot contractor se jiplang kang tu lapen ke MSC se jiplang kang tu itum mangge lapen chairman se jiplang kang tu itum mangge karbiang long ke so nang mandet itum mangge angke pia pun non te ke jiplang ke national wealth hala consolidated fund of India alo apoisa ke itu malong nang lili det tikilo itu pen tax pinine pon ha Delhi consolidated fund of India along dol lapen hala bangso a wealth halabang so aki itu mapan nang kiron jike lapu aki joy ke nang ron relo badang ron lo aki joy nang ron lo hemso nang pilo lapen orunodoy nang pilo lapen hala job card nang pilo temporary lake pension da long le lake dorma chiklo jon wang long wer po putakali labang ke seta hala chiklo jon wang ke long wer ji hala ba hello ke minay lo ke long da at least 40,000 per month ke long ji hala bang ke itum hanang pipet det non ke la pot si kar bietum
kiduk apar non ako duk tu mujon. Ante laga piduk ne deji hal national wealth along pentewan apoi satai itu kide nun teki puno tangte itu sakuri long vek kanji government na sakuri yung si kelong i puno tangte kang wai da amuni kang wai da council si wai nangi halabang su Direct Recruitment Act penkasalam a komisyon at kang wai nanji gali ante la pumatlo ke claim ko MLA atun si claim ji MLA ta BJP Congress MLA tumle claim ji gali la ke APHLC MLA tum si claim ji la si neli MLA ningdong de sita neli ki thudun ji pugui non jong si ilitum sakori ke long pe praprite duk mucho dilang ilitum bangke apen ilitum agong li lapen ilitum apoisan ke bangke ponji o mucho jena itum nato ke long pon itum long un la si nang itum long tame sakori ke long po ahem ke kaita intir mucho ji lir se mucho ji ahem athemala aning achiklo jon wangsi long yapot hala api apot ta kamathap an na chi sum nan ji gali morning week ke choi apan ke doke yo la bang ke do morning week ke choi apan do ahok lo dorde seta morning week ke choi apan do la pen akun ni kheti ke claim ya pan ke ne poisa yer so ke dona yo alang li aning do ko ge la si aning hala a personality bang ta intang muchot ko lahir na anke misen alam no oise aku nota ningia por galilang seta